saludamos en el nombre maravilloso who de is the Jesús. King of Kings and the Lord Quien of de Lords. rey de reina ni Señor de Señor nan. Oh, let us rejoice and be glad in Him today, Háganos alegrar, regocijar en because hoy. this is the day that the Lord has made. Entonces, que este día que el Señor We are going to trabaja. rejoice and be glad. Alegrar, regocijar. Let us all stand, please. Háganos turlanta, por favor. Father in heaven, Tata den cielo. we thank you this morning. Nos agradecemos a We mainta. can come boldly before the throne of grace. Con nos bien franco delante del trono de We gracia. exalt your holy name, Y nos alza por nombre that santo. you are the King of Kings Você rei de reina. and the Lord of E Lords. Senhor de Senhor. Abba, Father, Abba tata. we serve the God of Jacob, Nos sirve Deus de Jacob. who is our refuge and strength. Quem é nosso refúgio e We força. thank you, Father, Nos agradecemos that you tata. have built your house, Cuba é sunco aba and the trabucas. gates of Hades Anto é porta de Hades. shall not prevail against Lo it. não por prevalecer em contra de This morning, Lord, Ave mainta cover Senhor. this house Cubre a casa. and all your house E demo casa. under the blood. Balde e Where sangue. is the angel of the Lord E ángel de Senhor. to encamp around this house? Que campa ronde a casa. We declare this E morning nos declara that no mainta. weapon formed against the children of God Com nenhum arma formar em contra de una de shall Deus. be able to prosper. Lo por prosperar. Any tongue raised up against the children of God Lo que talanta en contra de you de Deus. shall be condemned. Lo ta condena. As the Lord saying today, Senhor ta bisa awe. I have built my house. A mí a construir mi casa. I have built my house. A mí a I have construir. built my house. A mí a And the construir mi gates casa. of hell E a porta na de shall inferno. not prevail. Lo não prevalecer. Because God is in control. Pastor Brata, Deus está em This controle. morning, Ave mainta. we welcome the Holy Spirit. Nos chama bom menino Espírito Santo. We declare this morning Nos está declarando that Jesus Christ is the Lord of Lords, Cristo está Senhor de Senhor. King of Kings, É Rei de reina. and Master of the universe. Maestro do We universo. thank you for our pastor this morning. Nos agradecemos para nos pastor. We thank you for his family. para sua família. We declare the blessing of Abraham, Isaac, and Jacob. E nos declara a bendição de Abraão, Isaac e Jacob. Follow them all the days of their life. Cuta cubre na el resto de And we la declare vida. this E morning nos declaramos that they are blessed com tanta bendição. and they are more than a E conqueror nanta mais que o vencedor. in Christ Jesus. De Jesucristo. We pray this morning Nos está ora ave mainta. for the word of Rhema this morning. Palavra rema. Word of comfort and power, Palavra que está confortada em poder. in might, De mente. bringing healing, Trazendo sanação. bringing deliverance, Liberação. bringing salvation. Trazendo salvação. There is no other name Não tem outro nome. but at the name of Jesus. Pero em nome de Jesus. Every knee shall E bow em nome de Jesus, todo Every dia tongue lo shall dobra, tu confess lengua lo confessar. that Jesus Christ Que Jesucristo is Lord. está Senhor. and Jesus Christ E Jesucristo is the Lord of this house. está é Senhor de And we casa. declare this E morning, nos ha declarado em we are Maíta. not victims. Que nós não está vítima. We are not people of fear. Nós não está gente de medo. 'Cause God not give us a spirit of fear, Pastor Deus não dá no espírito give de us spirit medo, of de temor, love, pero de amor, of de power, poder and of a sound mind. e mente sano. May God open our hearts this O morning, Deus por abrir nos coração a open our spirits, abre nos espírito, open our ears nos ouvidos, to listen para escuchar to the voice of God. a voz de Deus. I greet us online this Me morning. te saludas online. I want to beseech you, Me quer urgir vosso. stay online. Queda There online. is a word of hope for you Uma today. palavra de esperança para Jesus Christ Jesucristo. is the same Está em mesum, yesterday, ayer, today, hoy and forever. e para sempre. Saints of God, Santo na de Deus. lift up your hands Lanta vosso Lift up your hearts Lanta vosso and coração. worship God this E morning. adorar, Senhor, Because as the praise goes up, mientras a alabanza vai arriba, the blessing will come down. a bendición lo We bien were made to worship. Nos aguardo trabajar para So let us take time this morning Pues toma tempo to obviamente honor God for who He is. para honrar a Dios para quien To está. God be the glory. Na Dios sea We want to magnify His name this morning. magnificar su We nombre. glorify His name this Nos está morning. glorificar su He nombre. alone is worthy to obviamente. be praised. Nos está alabado. Holy Spirit, Espíritu Santo, come, vini, touch your people toca a pueblo. once again. Día más. Breathe upon us. Jala por Let your will be done. Bo voluntad sea Let your así. kingdom reign. Bo reino vini. Your plans and purpose El plan y propósito established in this sea house. establecido en el We casa. declare Nos está declarando. whatever we bind on earth, Lo que sea nos mara it ribatera. is bound in heaven. Lo oro mara na cielo. Whatever we loose on Lo earth que sea nos los is ribatera. loosed in heaven. Lo oro que los na And may the cielo. fire of the Holy Ghost Y a candela de espíritu. come down right now. Vini a wo. Burn, Quima. burn, Quima. burn, Quima. and Y consume consumir. everything Turcos. that is not like unto thee.
kung nota na We agrado. declare E nós está declarando that Jesus Christ que Jesucristo is Lord of this house. está Senhor de Holy casa. Ghost, Espírito Santo, take over. toma control. In Jesus' name. En nombre Amen de Jesús. and amen. Amén. Saints of God, lift your Santo hands this de morning. Dios. Lift your hands Canta this por morning mano e me and inta. worship the Y King of adorar Kings. el Rey de Say, Reinas. Lord Jesus, Señor Jesucristo. I love you. Nos estimamos. I love you. Estimamos. I give you all the praise, Te damos tu all the alabanza, thanks. tu agradecimiento. Saints of God, Santo de Dios. be blessed. Sea bendicionado. We are not victims. Vos no da víctima. We are victorious Vos sos people. victorioso. And we have victory in the mighty name Vos of sos Jesus. victoria en el nombre Clap your hands for poderoso. Jesus this morning. Aplaudí para Jesús. Clap your hands for aleluya. Jesus. Because Aplaudí. Jesus Christ Pastor is Jesucristo alive and well. está vivo. Receive Recibí from God this morning. por de Dios In alma Jesus' name. En el nombre Amen. de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. 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 Hallelujah. Gloria na Señor. Glory to God. Gloria na Señor. Glory to God. Gloria na Señor. Glory to God. Tenta alegrar a emeinta. Who is happy this morning and Tenta rejoicing this alegrar a morning? emeinta. Who is rejoicing this morning? No pa sobra conosco, Not because we, pero pa sobra Él. because of Him, Pa but sobra Él está presente. because He is present, Nos está alegrando en Él. we can rejoice in Him. En su poder. It is His power. En su It presencia. is His presence. En su victoria. It is His victory. Hallelujah. 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 Rejoice. Alegrar, alegrar. Grita, baila y a la vez. No te importa lo que ni enfrenta. Más granita es un cuta viva de mí. Su nombre está Jesús. Nace un ganador. Más que un vencedor. Heredero de su reino. Lleno de su espíritu. Pintaba y baila y a la vez. No te importa lo que me enfrenta. Más granita es un cuta viva de mí. Nombre está Jesús. Su nombre está Jesús. Nace un ganador. Más que un vencedor. Heredero de su reino. Lleno de su espíritu. Alegrate en Dios, alegrate en Dios, más que un vencedor. Alegrate en Dios, alegrate en Dios, alegrate en Dios, más que un vencedor. Baba y baila y a la vez. No te cuentan lo que me entrega. Más granita es un puta viva de mí. Su nombre está Jesús. Nace un ganador. Más que un vencedor. Heredero de su reino. Lleno de su espíritu. Alegrate en Dios, alegrate en Dios, alegrate en Dios, más que un vencedor. Alegrate en Dios,
nombrarte Jesús. nace un ganador, Nace un ganador, más que un vencedor, más que un vencedor, heredero de su reino, heredero de su reino, lleno de su espíritu, lleno de su espíritu. alegrada en Dios, Alegrate en Dios, alegrate en Dios, más que un vencedor, más que un vencedor, alegrada en Dios, alegrate en Dios, alegrate en Dios, alegrate en Dios, más que un vencedor. ¡Ahora iglesia! Ni un arma. Y un arma apunta contra No mí. weapon No formed puedo against prosperar. you could Grita y ever su puta vida de prosper. mí. Because greater Su is the one nombre that es is in you. Jesús. Nace un ganador, más que un vencedor, heredero de su reino, Y en su espíritu, lleno de su espíritu. alegrada en Dios, Alegrate en Dios, alegrar humano, alegrar en tu momento, alegrar en tu circunstancia, alegrar para tu Señor está vivo, alegrar para el último más victorioso de Cristo Jesús. alegrate en Dios, alegrate en Dios, más que un vencedor. Vota querer ser a ementa. Vota querer ser a ementa. Vota querer ser a ementa. Ela paga um preço na cruz. E pela price on the cross. Pasi dimo persona. Pasi di amo persona. Vencedor, Mas que vencedor. vencedor, Ela paga preço na cruz. paid a price on the cross Para intercambiar conosco. to change with us, Para intercambiar como comigo. to make a change with us. Ela toma nossa pobreza. He took our Ela poverty. toma nos de sua riqueza, não. He gave us richness. Ela toma uma enfermidade, He não. took your sickness. Até ela dona nos de sua saúde. And he gave us health. Ah, eu vou dar mais que o vencedor. You are more than a Ah, eu vou conqueror. dar mais que o You're vencedor. more than a conqueror. De Cristo Jesus. Through Jesus Dele Christ. posição que ela donava. In the position that He gave Vou you, declarar a ema you declare this morning tá that you are more vencedor. than a conqueror. Aleluia. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. Mas que o vencedor de Cristo. más que un vencedor, Mas que um ganador. más que un ganador, Mas que um ganador. más que un Nós ganador, mais que um ganador. más que un ganador, Mais que um ganador. más que un ganador, Mais que um vencedor. un vencedor, Mais que um vencedor. más que un Nós vencedor, mais que um vencedor. más que un vencedor, Mais que um vencedor. más
a Dios. Glory to God. De verdad que Dios está bom, amén. Truly, God is good. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nós vai ler essa palavra de Awe Mainta. We're going to read the word this morning, Volta Salmo ng 62. and it's Psalms 62. E ito diz assim: And it says like this. De verdad mi alma te espera de inquietud riba Dioso. Mi salvación te bem forte. Eso ta mi barranca y mi salvación. Eta mi defensa. Lo mi no guardo saco de mucho. Quanto tempo você lo ataca gente para você matar, você tur maneira muralha que ta canter, maneira cerca de sacudir. Nanga consulta chispa nang tumbe for de supuesto alto. Nang ting delícia den engano. Kunang boca nang ta bendiciona, mapadeng nang ta maldiciona. Mi alma ta espera de inquietud riba Dioso, pa sobra mi esperança ta denge. Esota mi barranca e mi salvação, mi defensa, lo mi no guardo movi. Riba Dios mi salvação e mi gloria ta sossega. E barranca de mi fortaleza, mi refugio ta en Dios. Confia denge natur tempo, oh pueblo, drama vosso coração su delante. Dios da refugio para nós. Gente de nivel humilde ta solamente vanidad. Y gente de puesto alto ta mentira. Den balanza nang no ta pisa nada. Tur junto nang ta pisa menos que rocea. No confia en opresión. Ni pone esperanza vano de ladronicia. Si riqueza rende, no pega vosso corazón naye. Viaja Dios a papia, dos viaja mi atende esaki. Poder ta pertenecen a Dios y misericordia ta divo, oh Señor, pa sobra bota paga cada gente según su obra. Aleluya. Hallelujah. God is good. Dios está bom. Hallelujah. God is good. Dios está bom. And he allowed his son to die for us. Ele permitiu que eu morri para nós. He took our fears, our sins, Ele toma nos temor, nos and we're not pecado. slaves anymore to that. Ya awe nos não tá But we are escravo na esse. slaves to righteousness. Pero nós agora salvados em sua justiça. And Romans 6:18 says, Em now Romanos 6:18 tabisa. now you are free from Bota slavery to livre de sin, esclavitud na pecado. but you became slaves to righteousness. Pero você é escravo de justiça, wo. Galatians 4:7 says, E Galatio nang 4:7 tabisa. you are no longer Você não tá slaves, escravo mais. but you're God's own child. Pero você tá una de You are Dios. God's own Você tá child. una de Dios mesmo. We cannot take that E lightly. nós não podemos ser a la ligera. He gave us everything. Ele dona nos turcos. We are no longer slaves, Já nós não tá escravo mais. but we are free. Pero nós tá livre. He unraveled us Ele with his melody. cobre nós. He surrounded us with his own song. Ele rondona-nos com seu amor. And he delivered us from our enemies. E Do ele you believe that libera-nos this por morning? inimigo. Não bota querer ser. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies. Till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God.
I'm no longer a slave to fear, but I am a child of God. Hallelujah. From my mother's womb, Lord, you have chosen me. You have chosen me. Your love called me out my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. And I'm no longer a slave to fear. I'm a child of God. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God.
Lord. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. You're no longer a slave to fear. I'm no longer a slave to fear. You're a child of God. But don't you did your I am a child of God. Abo no tong esklavo, abo no tong I'm no esklavo. longer a slave to fear. I am a child of God. You're a child of God. I'm no You're a child of God. You're a child of God. You're free. You are free. You are free. You are free. Live in your freedom. You are free. Woo! You are a child of God. A slave to be. You're no longer a slave. You're no longer a slave to sin. But you are a slave to righteousness. Pero bota esclavo de justicia. Hallelujah. A slave to fear. Be set free. Be set free. Sea libre. Sea libre. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Nos nota esclavo. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Nos nota esclavo más. I'm no longer Nos damos a slave to fear. A botanos Dios, botanos Señor. I am Botanos a Sabatán. child of God. Botanos bom guardador, Señor. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Salmo ng 23, tabisa. Psalms 23 says, Señor ta mi guardador, lumino tin falta di nada, eta pone mi drumi den lugar nan di yerba verde, eta hibami canto di awanan keto. Nos Dios bo abatat, ta restaura mi alma. Ta guiami den e caminda nan di justicia, pa motivo di su nombre. Versículo 4 tabisa. Mas que mi cana de ne valle di sombra di morto. Mi no ti miedo di maldad. Bonota esclavo mas. we are no longer slaves. Bono me se tin temor mas. We don't have to have any fear Bono me se anymore. cana de miedo mas. We don't have to walk in fear. Esta bisa din versículo 4. Mi no ti miedo di maldad pa sobra abo Senhor ta kumi. Bobara e bogaroti ta consolami. Bota preparou mesa mi dilanti, den presencia di mi enemigo nan. Bota ungi mi cabeça guzeta, mi copa ta yen, te baixa over. Seguramente, bondad e misericórdia lo seguimi tur e dianan di mi vida, e lo mi biba dene casa di Senhor pa sempre. Aleluia. Seguramente, Surely, seguramente, bondad, goodness e misericórdia and mercy lo seguimi will follow me ture all the dianan, days ture dianan, days, ture all the dianan di mi vida. of my life. Y lo mi viva, And I y will lo live, mi viva, and I will dene live casa di Señor, in the house of the y lo Lord, mi viva, and I will dene live presencia di in the Señor, presence of y the lo mi Lord, viva, and I will dene live presencia di in the Señor, presence of the Lord ture dianan all the di mi days vida. of my Aleluya. Nos no te Hallelujah. esclavo más, Señor, We nos are te no longer boyunan. slaves, Lord. We are children Y nos lo viva de mo presencia And we como will live boyunan. in your presence. Y mo bondad nan lo sigue, no And your Señor. goodness will
follow me all the days of my life. Estimado Dios, bom amor nunca falhames. Turmidianan, bakargami den bumana. For di momento kumilanta, te ora mi descansar, lo mi cantar, die bondad de Dios. Entre mi vida bota fiel, entre mi vida bota así, no, futuro sea culpa de mí, lo mi cantar, die bondad de Dios. Estimado vos, bagiami de candela, el día bastó, cerca mí botaba Conocebo como tata y como amigo fiel. Conocí de bondad de Dios. Entre mi vida boda fiel. Entre mi vida boda así. Na voz, futuro sea culpa de mí, no me canta, die bondad de Dios. En mi vida boda fiel, en mi vida boda así. Lo mi canta, die bondad de Dios. como nada seguir, está alcanzado mi Dios. Como nada seguir, está alcanzado mi Dios. Tu entre mi vida entregar a vos, está tu nuevo corazón. Como nada seguir, está alcanzado mi Dios. Como nada seguir, está alcanzado mi Dios. Como nada seguir, está alcanzado mi Dios. Tu entre mi vida entregamos, entregamos tu recurso. Como nada seguir, está alcanzado mi Dios. Entre mi vida bota fiel, entre mi vida bota así, futuro sea culpa de mí, no me cantar, die bondad de Dios. Entre mi vida boda fiel. Entre mi vida boda así. Na voz,
Lo mi canta di buon amore, lo mi canta di con grandi a buttare, con grandi a buttare, Dios. Grandi buttare, buttare asidori di milagre, e non di mia manera po, hallelujah. Mi manera po, Señor, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. There is no one else like you, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you. Hallelujah. Hallelujah. Yes, there is no one else like you, No Lord. tem nenhuma maneira boa, Senhor. There is no one else like Não tem you. nenhuma maneira And boa, this morning, Senhor. Lord, Ave we mainda, want to Senhor. lift up your name Nós queremos saber o nome. because there's no one else Pastor, não like tem you. nenhuma maneira boa, Senhor. Be exalted, Lord. Seja alçar, Senhor. Be exalted. Seja alçar. There is no one else like you. Não tem nenhuma maneira boa, Receive Senhor. all honor, Recebi tua honra, all glory. tua glória. Thank you, Lord. Danke, Senhor. Thank you, Lord. Danke, Senhor. Be praised this morning. Be blessed this morning. Be Seja praised. bendicionar, Ave Your name be Maria. exalted. Tu nome, Hallelujah. Aleluia. Thank you, Lord. Danke, Senhor. Thank you, Jesus. Danke, Senhor Cristo. Thank you, Lord. Danke, Senhor. Thank you, Lord. Danke, Senhor. Praise the Lord. Alaba, Senhor. Good morning to everyone. Bom dia, Turende. Good morning to those online. Estão online. We have some visitors today. Nós temos visitante ainda. I will ask them to stand, please. Nós pedimos lá um rato. And all who are here for the first E time, tur estão com taquinang para primeira viagem. be welcome, Seja bom-vindo. especially for the team from Especialmente o time that All is Possible, de Tudo Possível. to Claire. All is possible. I don't remember all the names. Yanka, Paula. I don't Nome remember all não. the names. Agora Ture nome. Berfin. They are all the way from Now- Hungary, Nang abi From for the Britain. Hungaria, from Italy, Inglaterra, Italy. and what did I miss?
in Luxembourg. Luxembourg. Be welcome. Sea bombini. Tamiti mas bisitante nang. We have other visitors. Be welcome this morning. Be welcome this morning. You are in the right place. Bota de lugar perfecto. Amen. Oh, Dios. Today also I want to Nos quer mainta. also tell those online, Nos que bises unang keep on sharing. Pag sige share. Amen. Okay. I want to also encourage everyone Nos que encorajado gente. that every day from Monday to Saturday, Tour dia di jaluna pa sabra. we have our matutino, Nos ting martutino. our prayer morning, Orasyon ni mainta. that's 4 morning, Di mainta trempang. Mapuga. from 4:30 a.m. to 6 a.m. Di 4:30 pa 6 horas. You're welcome. Ota bombini. You can choose a day, Vamos coger dia. or you can come every day. Of hobby. Cualquier tour And we dia. will pray Y nos hace oración. and praise the Lord. Alaba al Señor. Okay, also today we want, and I want to also encourage you every Wednesday, Me que encorajaba con we tu have dan our son. prayer night. Nos ting nos And this Wednesday oración. we will have a special, we will Oración. have a special event No, ya razón aquí nos ting un evento especial. because we will have Paso por nos loting. Dr. Eli in the Dr. house. Eli Zambrano de So you are welcome. Dios bota bombini. Okay, we have every Saturday for the kids, Tu ya sabra nos ting pa en muchanan Owansa, e owansa. from 4 to 6 p.m. Di 4 pa 6 horas. And kids from 2 years up to 12 are welcome. Di dos aya pa just dos aya tau bombini. We have, after that, the youth Nos ting después de sei juventud. from 6:30 to 8 a.m., Di 8 p.m. 6:30 pa 8 horas. p.m., and all the youth are welcome. Y tour y juventud ta It's bombini. 6:30 to 8:30. Eta di 6:30 pa. Please bring your kids. This morning we have some pictures Mainta nos ting algún portrait. because yesterday Paso ayer, we had our Aruba dudes here. nos at tabla ting KCC. Aruba dut aquí nang. We did this time we were trying to build a ship, a Noah's Ark for the kids. E aqui nós está purbano para trabalhar Noah's Ark para imuchanang. It's still in the making, as you can see. Ainda nós está base com eta den making. But while we were here yesterday, Minasanos que nós estava aqui nang ayer, we fixed the benches, painted the benches. nós verf e banki nang So it was hard work, estava um trabalho duro. and I thank everyone that was able to be here. E me tá agradecido por gente que estava aqui nang, que estava Especially posible Brother para aqui. Gerard, Vooral Roman Gerard, who has the form of the boat at his shop. que a forma é bota na seu lugar, seu Brother Rick, shop. who did all the mapping, E são quase tudo mapping and all who worked so hard yesterday. and tour que a trabalhar duro ayer. Okay, also we had a weekly Bible Kids Club, Nós tem Bible Kids Club Tusimang, and that was Friday. e da outra chapiera. The group is growing. O grupo está crescendo. Please keep this in prayer. Por favor, tenés aqui de It's something for the oração. neighborhood. Passou é algo de bicendário. At every Friday at Dakota Club, Tu chapiera de Dakota, Club Club de Dakota Dakota. and it's all kids from the neighborhood are welcome. E tour e muchanang de bicendário e biciana tá welcome. Okay, I want to encourage you. Me que encorajava Bring someone tonight, trece gente a noite. because once again we will have Dr. Elisa Zambrano with Nós us. temos Dr. Eli Zambrano, viaja mais. Okay, so his topic will be Su activando unciones perdidas. Su tópico lo está Unciones perdidas. Activando unciones, activating the unction, unciones perdidas. Perdidas. the unction that was lost. Okay, Yes. that will be tonight at Activating 6 the p.m. unction That will be tonight at 6. the anointing that was lost. Okay, today there's no comedor, it's closed. We don't have any, nós não temos comedor ave, It's closed, Está será. but we encourage anyone who wants to help in the comedor. We ask anyone who wants to help, then
Nós abiritorian ko kay We yuda need, diya we need comedor. more hands to help. Nós mister mas mang The work payuda. is not much. Trabalho nota duro. Maybe fry a croquette and a pastichi Sa croquete, and pastete help to sell e vende nang. and prepare Y sirve everything na. and prepare everything. Preparar tudo coisa. So it's not much work. E nota muito trabalho. So please give up your names. So please do na po number. Okay, we're going to continue with the service. I'm asking Sister Sandra to continue. Pasige. Aleluia. Deus está bom, amém? God is good, Deus amen. está bom. Não sei que é um momento hope especial. Now we come to a special moment. Mas o todo momento que eu vim na casa do Senhor, Every moment you come to the house of the Lord, tá parte de boa adoração na J, it's a part of your worship. worship to Him. So nós vamos ler essa promê crônica na So we're going to read First Chronicles, capítulo 29. chapter 29, Nós vamos ler esse for de versículo 16 para 18. from 16 to 18. E também assim aqui no papiamento. Ó Senhor nos Deus, tua abundância aqui que nos aprovei para trazer casa para bom nome santo, também for de boman. E turcos tá de bom. Como misa, o meu Deus, que botas escrudinhar coração e que botem delícia de rectitude, a mim, aqui David está papiando, de integridade de meu coração, a oferecer tudo coisa aqui voluntariamente. E agora, que gozo, me amira bo pueblo, que está aqui presente, mis cosboso, donanan ofrenda nam voluntariamente na bo. Ó Senhor, e Deus de Abraham, Isaac e Israel, nos tatanan, preservar Isaac para sempre de intenção de coração de bo pueblo e diriginan coração na bo. For 16. O Lord, our God, even this material we have gathered to build a temple to honor your holy name comes from you. It all belongs to you. I know, my God, that you examine our hearts and rejoice when you find integrity there. You know, I have done all this with good motives, and I have watched your people after offer their gifts willingly and joyously. O Lord, God, the God of our ancestors Abraham, Isaac, and Israel, make your people always want to obey you. See to it that their love for you never changes. Hallelujah. So, awe mainta, So this morning, mientras nos atrese delante, as we bring forth nos diezmo, our tenth nos ofrenda, or of offerings nos semilla que nos compromete seeds. delante do Senhor, that we bring before you, Lord, que por With the cierto é semilla 250, the that by the way, é semilla 250, seed 250. tem envelope especialmente para esse aí, There's a special envelope for that. so nos está pedindo encarecidamente para usar envelope aqui específico para esse semilla, So use that envelope especially for the seed, para não confundir com outra ofrenda na regular. so it would not be confused with the other offerings. Tudo que vou apresentar diante do Senhor, Everything that you offer maneira a before the Lord, palavra está encorajar-nos, as the word encourages nos us, está assim voluntariamente, we do it willingly pero passou no saco e a bendicionar-nos. because we know that He blesses us. So nós vai ora, So that we're going to pray maneira da vida ora que não, as David prayed. maneira da vida ora para intenção de coração de nos queda mesmo coisa dirigir na boa. That or E intenção de nos coração tá the queda intentions of our hearts dirigir na abo. would be directly to the Lord. Tata de nome de Jesus. Father, in the name of the Lord Mientras Jesus, nós, Senhor, como boiunan, as your children tá preparar para ofrendar delante boa. prepare to offer before you, Nós está apresentar Our essa aqui offerings. não. we present this, Lord, Sabendo que turcos que nos arranha, to knowing that everything that we have been tudo que given, nós tem, everything that we have tabatador de bondade não conosco. is because of your goodness to us.
E voor die abundancia di esei, And from the abundance of that, Lord, awe meinta nos tin e privilegio this morning we have the privilege di obedecebo to obey e di you ofrenda delante bo. and to offer before you, Lord, Nos diezmo, our 10%, nos ofrenda, our offerings, nos semilla. our seeds. Danki tata. Thank you, Father. Bendiciona e sunku taduna Bless the one that gives e sunku noting. and the one that does not have. Dune de abundancia. Give him in abundance Sa e portambe ta parte di essa. that he will be able to be part of this. Nel nome di essa. Di Gesù Cristo. In the name of Nos Jesus, tapi di essa aqui. we ask this. Amén. Amen. Y el pueblo de Dios, And the people people of God con alegría por pasa adelante na Señor could come forward y de una boa ofrenda. and Amén. give your offering. Give Jesus your best applause this morning. Dona Jesus, bom mihong aplauso e menta. Welcome to everyone. Bom menina cada God bless you. Deus bendicionabo. We are getting ready to receive the guest speaker of this morning. Nós está preparando para nós receber nos invitados especial o menta. But before that, Pero promete que sim, during today, mientras el día que está vai, I will put in all the chats the 40 days challenge, the verses for this new week, etc. and etc. lo mi vai pone dentro de chats dan, reto de 40 dias, cultura versículo, etc. para você. So how many of you are doing the 40-day challenge? ¿Cuánto de vos está haciendo Yeah. el reto de 40 días? Glory to God. Van pero mana. Yes, this is, I think it's the first time that I see this in a church. Viste que ele está prometendo viajar como estava que saque da igreja. So God is good. Deus está bom. And is it working for you? Está trabajando para vos? Okay. And it's going to get better E está vai vira mijo. because we are going towards a place. Para sobre nós está vai llega caminho. This is preparing your hearts for Pentecost. Essa aqui está preparando nos coração para Pentecostés. Amen? Amém? So during today, you will receive that. Então durante o dia de Yahweh, vou receber. And then for the 10 days of Pentecost, E para o 10 towards Pentecost. dia não chegando na Pentecostés. So this is from Ascension Day to June 8. Então essa aqui está dia de Assunção teco Juni dia 8. For practical reasons, we will make a booklet for you. Para razão prático, nós lo hace booklet para Because I spent like 3 hours today doing editing, and it's basic editing, not even great editing. Mas passa It takes a lot of time. 3 horas editando e discos tão básico. Pero esta toma tempo And para this is not counting in the content that you have to pray for, check it if it is the Lord's, blah, 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 and all those E things. essa aqui It's a lot of work. não tem de parte de conteúdo onde o botinco hace oração, o que parte está tocando nabo, etc, etc. Okay, so that is coming up, Esse aí está vindo and keep using it. e sigue usar. And if you did not start yet, you can still start. E se você não começar ainda, vou por começar. As already mentioned, we have Dr. Eli today. Maneira mencionar acaba, nós temos awe conosco Dr. Eli Zambrano, Come tonight as well. awe noite também, Come also during the hour of power. bem também, já são hora de poder. I did not speak to him, but his teams, they connect well with our 40-day challenge. A mim não apapia com ele, pero su tema naquela 13 está conecta net de nos 40 dias
di reto. This confirms that the Lord is busy with His church. Essa aqui está confirmar que Deus está beza com a igreja aqui. Hallelujah. Amém? So I want to also let you know Deus me que ela gabuça também, that your pastora, como pastora, she is joining a powerful international lineup. está join a lineup international. And it's going to happen in the U.S. Até também passa na You have it. América. Yes. Yeah, there it is. Até nang. We will soon have a LED screen here so you can see clearly. But Diz there aqui she nós is. está nos LED screen. Até agora você está a clacla. We have people from Trinidad. Nós temos gente de Trinidad. We have, of course, people from the U.S. Claro, nós temos gente de América também. And we thank God for this strategic partnership. E nós agradecemos a Deus pela aliança estratégica aqui. So pray for your pastora. Deus ora para a pastora, Pray for your for my wife. Sorry, ora para me casar. and because this is, I mean, we're shifting now from national over to international. Agora que nós estamos de nacional para internacional. Okay. Also, mark your calendars. Também marca o calendar. I don't have a flyer for that yet, Me não tem flyer para aqui ainda. but we're going to do a 3-day retreat, what we call revival in church. Pero nós também assim 3 dias de retiro dentro da igreja. So it's going to be on a June the 5th all the way to June the 8th, which is the weekend of Pentecost. Esta vai estar de Juni 5 para Juni 8, que esta vai estar é dia de Pentecostes. Esta vai estar aqui nang mês. So that would be Thursday down to Sunday the 8th. Esta vai estar de já webs, já viernes, já sabra, então já domingo 8. Okay? Again, dia the ite bom. 40-day challenge is to build something up in you reaching this time. Me que explica vos que o reto de 40 dias está para preparar-nos. Para hora nos chega, é dia de Pentecostes, que nos vim, será nos curva aqui dentro, Espírito Santo, já domingo, lega de candela, lo tariba nos cabeça seguro. And Dr. Eli, I never spoke to him about this challenge. E me não avisa, Dr. Eli, nada de reto aqui. And the theme for us this year is awaken the dormant gifts that are in us. Ante tema, é aqui para nós, para nos lanta, é donan que está dormindo em nós. Amen? Amém? And he's speaking tonight on something similar to that. E esta papia, a noite, dá algo similar na essa aqui. Are you here? Botei, So the Lord is busy. Deus está beza. Okay, so mark your calendars for Que that. vai marca você em calendário para essa aqui. Anyway, I want to call Dr. Eli to the front. Me que llama Give him a big applause. Dr. Eli Zambrano para He is at home. Está na casa. He needs no Que introduction. não me estere introdução. His the work that he does É trabalho que está speaks for itself. Está papia para sumir. Amen. Amém? Bienvenido, pastor. Pastor o maestro. Ok, sí. Are you changing mics? See? Ok. Bien, buenos días, bendiciones para todos. Good morning. Blessings for all of you. ¿Cuántos estamos contentos en esta mañana? How many of you are joyful this morning? Le damos gracias a Dios por permitirnos We thank God for allowing us volver a esta casa a compartir con ustedes la palabra del to Señor. come back to this house and to share with you the Word of God. Como dijo el pastor, esta noche es prácticamente la continuación de la palabra de esta mañana. And what the pastor already said, tonight will be just a continuation of what we are going to talk about this morning. Y quienes puedan venir para complementar esta enseñanza en la tarde sería muy bueno. If you can come to supplement the message of this morning with the one in the evening, that would be really good. Pero aquellas personas que no puedan por fuerza mayor, les recomiendo oír el tema posteriormente. So those that cannot make it by force majeure, what you can do, you can listen to it, see it online. Quiero invitarles a leer conmigo en la Escritura I want to invite you to open with me the Word of God.
libro de Proverbios, capítulo número 12, We are going to Proverbs 12, el verso número 18. verse 18. Esa es la primera lectura que vamos a tener en esta mañana. This is our first verse for this morning. Y luego nos vamos a ubicar en el primer libro de Reyes, And then we will go to the first book of Kings, capítulo número 19. chapter 19. En la primera lectura dice, en la versión que tengo acá, In the language that I have, the translation that I have here, it says, hay hombres Ti gente cuyas palabras son como golpes de espada. Tiende tapapia sin pensa, manera hinca di espada, malenga diende, sabi ta trece curamento. Hay una versión que dice, hay hombres cuyas palabras golpean peor que el golpe de una espada. There is a translation that says that people can use words in a way that it hits harder than a spear. Pero or a la sword. lengua de los sabios trae medicina. But the tongue of a wise person brings with it like medicine, or it heals. ¿Cuántos sabios tenemos aquí en esta mañana? How many wise people do we have in this morning? Usted tiene medicina en su boca. You have medicine on your tongue. Mire a alguien y dígale, tienes medicina en tu boca. Find somebody, look at them, and tell them you have medicine on your tongue. Amén. Amen. Siéntese por favor, mis amados. You may be seated, loved ones. Si me pueden subir un poquito el monitor para mí, para el pastor, para oírnos, por If favor. you can raise the monitor for both of us. For both of us, that would be nice. Ok. Okay. Le pido por favor, preste mucha atención. I want to ask you to pay good attention. Estoy convencido que Dios va a hablarnos en esta mañana. I am convinced that the Lord will speak to us this morning. Siempre que contactamos con el pastor para finiquitar la agenda, Every time I make contact with the pastor to set the agenda, le pido al Señor dirección, I always ask the Lord for His direction. porque no se trata de predicar un tema para salir del compromiso, It's not about preaching something just to fill an agenda, sino lograr encontrar en el corazón del Padre lo que Él tiene para nosotros en esta mañana. it is to find what the Lord has in His heart so that His people can receive from that. Y escuche, la palabra, este tema va direccionado And listen to this, because this theme, it's directed para que atendamos muy bien for us to attend in a good way lo que oímos y a quién oímos. to who we listen to, what Y- we listen to, and whom we are listening to. Y también para que atendamos las palabras que decimos a la gente. And for us to be also careful, cautious to the words that we use and say to people. Salomón entendió algo. Solomon, he understood something. Solo existen dos tipos de personas There's only two types of people en cuanto a estos asuntos que estamos hablando. regarding the theme of this morning. Cuando usted encuentre en la Biblia este dúo de contrastes que lo va a ver a lo largo de los proverbios, In the Proverbs, you will continually see a contrast between a person and a next person, es porque no hay una tercera opción. right? If you find that contrast between two personalities, it is because there is not a third personality, just two. Es decir, en su boca y en mi boca That means that in our mouth, your mouth, my mouth, solo pueden haber palabras que construyen o palabras que destruyen a las personas. so we can only use words that edify or words that destroy. Nadie puede decir yo estoy en un punto neutro. Nobody can say that they are somewhere in between, saying something wrong and something good. Yo ni daño ni bendigo a nadie con mi boca. And people that say things like, I don't edify nor destroy. I'm in a like neutral place. En el Señor no existe término medio. In the Lord, there's no middle spot.
Es tan tremendo esto que Dios dice, prefiero que seas frío, pero no tibio. This is so strong because the Lord says from His word, you are either hot or cold, but I don't want you to be lukewarm. Y Salomón dice que hay hombres que tienen palabras que golpean peor que los golpes de una espada. And King Solomon says that there are words used by man that hit harder than a sword. Vamos a mirar este ejemplo en la Biblia de lo que Salomón nos está diciendo. Let's look at an example from the Bible and so that we can understand what King Solomon is trying to say. Y la segunda lectura que vamos a tener está en Primero de Reyes, capítulo 19. And the second part of the Bible that we are going to read from is out of 1 Kings. Los que no saben de esta historia que vamos a leer, Those who do not know about this story, 1 Kings 19. el 19 de Primero de Reyes. 1 Elías Kings 19, this is Elijah. acaba de tener una confrontación con los profetas de Baal. He just finished having a big confrontation with the false prophets of Baal. Y creo que todos aquí saben qué pasó y cómo terminó esa historia. And we will assume that all of you know how this problem started and how it concluded. 450 profetas de Baal 450 prophets, false prophets from Baal. y 400 profetas de la diosa Acera. And also 400 prophets from the god of Asherah. Estamos hablando de casi 1000 personas enfrentando a un hombre. So we're talking of about almost 1,000 of these false prophets against one person. Pero ustedes saben que el Señor se glorificó en la vida del profeta Elías. But as you know, the Lord glorified Himself through the life of this prophet Elijah. Porque no se trata de quién tiene más gente, sino quién tiene a Dios de su lado. It doesn't have to do with how many people you have around you. It has to do with, do you have the Lord with you? Levante su mano y diga conmigo, Dios y yo Lift up your hands. God and I, somos mayoría en cualquier parte. we are the majority in any circumstance. Wow. ¿Alguien lo cree? Somebody believe that? Amén. Amen. Y dice la Biblia, verso 1 del capítulo 19. Verse 1 of 1 Kings 19 says, Lee un versículo, un versículo de usted. O vamos leyendo por frase. Ok, bien. Ok. Dice la escritura, the word says, Acab le dijo a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Ahab got home and he told Jezebel everything Elijah had done. Y escuche, cómo había matado a espada a todos sus profetas. Including the way he had killed all the prophets of Baal. Por favor, no se pierda de vista esto. Please don't lose sight of this. Todo lo que vamos a leer a continuación en el capítulo 19 Everything we're going to be reading out of this chapter, chapter 19, es el resultado de una conversación. is the result of a conversation. Volvemos al principio de esta enseñanza. Let's go back to the beginning of this teaching. Tienes que atender muy bien qué oyes y a quién oyes. You have to really be careful to what you're listening and from whom you're listening. Este principio de vida lo va a bendecir a usted. This principle of life will bless your life. Usted y yo somos el resultado You and I, we are the result de nuestras reuniones, of our meetings, de nuestras amistades that are our friends, y de nuestras conversaciones. and also our conversations. Cuando tú ves un cambio de conducta en una persona, When you see a change of conduct in a person, eso no ocurre de manera accidental. that does not happen by accident. Todo cambio de conducta obedece Every change of attitude obeys a las conversaciones que esa persona ha tenido con alguien, the conversations we've been having for years, maybe. a las amistades que frecuenta, The friendship that we are, going around with, a las reuniones que tiene. of the meetings that we have. Cuide sus amistades, Be very careful with whom you call your friends. cuide sus conversaciones You need to be also careful with your conversations. y cuide sus reuniones. And be careful also with your meetings.
Sonría que Jesús le ama. Smile because Jesus loves you. El hombre le dice a su esposa This todo lo man- que Elías había hecho. Tells his wife everything that Elijah has done. Y entonces dice el verso 2, And then verse 2 goes over to this. escuche, Listen to Jezabel le envió a Elías Jezebel sent this mensajero. message to Elijah. mensajero, un mensajero. He sends a message. Yo le pregunto, usted me responde. I ask you and you will respond. ¿Qué le envió Jezabel a Elías? What did Jezebel send to Elijah as a message? Vamos a volver a preguntar. ¿Qué le envió Jezabel a Elías? What did Jezebel send to Elijah? Un mensajero. A messenger or a message. Y aquí está la primera verdad de esta historia. And here is the first truth of this story. Todas las generaciones tienen que enfrentar a un sistema antidios. Every generation, every group of people will have to fight against or confront En los días- messages against God. En los días de Abraham, In the days of Abraham, él tuvo que enfrentar a los filisteos, he had to confront the Philistines que representaban el sistema antidios en sus días. that represented the Antichrist system or the system that was really against God. En los días de Isaac, In the days of Isaac, él tuvo que enfrentar a Abimelech, el rey de los filisteos. he had to confront Abimelech, the king of the Philistines. En los días de Jacob, In the days of Jacob, ¿sabe quién representaba el sistema antidios que él Sí. tuvo que enfrentar? do you know who represented the system that was against God? Su propio suegro Labán, His own father-in-law, Laban. que cuenta la historia, era un hechicero de alto rango. And the story goes that he was a witch of a high rank. En los días de Moisés, In those days of Moses, el sistema antidios the estaba system that was representado against God, en el faraón. it was represented by Pharaoh. En los días del rey David, In the days of King David, el sistema antidios estaba encarnado en Saúl, el antiguo rey de Israel. the system completely was incarnated in King Saul. En los días de Elías, In the days of Elijah, Acab y su esposa Jezabel. Ahab and his wife Jezebel. En los días de Eliseo, In the days of Elisha, la casa de Baal. the house of Baal. En los días de Jesús, In the days of Jesus, los escribas y los the fariseos. scribes and the Pharisees. En los días del apóstol Pablo, In the days of the Apostle el Paul, imperio romano the whole Roman y Empire. los falsos hermanos infiltrados dentro de las And congregaciones. those false brethren that infiltrated in the church. Dice un comentarista, There is a commentary that says, cambian los personajes, change the personalities. cambian los actores, The actors change, pero se mantiene el libreto. but the same script is maintained. Y en cada generación se And in- levantará una iglesia And in every generation, a church will come up que debe discernir, that has to discern, que debe descubrir, that has to discover, enfrentar confront, y derrotar and destroy al sistema antidios. the system that is against God. Y nosotros somos la generación de este tiempo. And we are that generation, the generation of this time. ¿Cuántos lo creen? How many of you believe that? Hermano, por favor, escúcheme. Brother, sister, listen to me. Debemos identificar al sistema antirreino cuando habla. We need to be able to identify the system when it speaks against the kingdom of God. Porque no siempre las personas o los mensajeros del sistema antirreino Because not always the messenger against the kingdom of God, están fuera de tu círculo y de tu alcance. it's not always outside of your circle. A veces están adentro del círculo. Sometimes it is inside your circle. Le pongo dos ejemplos en la Biblia. I'm going to give you two examples from the Bible. Una de las frases más terribles que hay en la Biblia, One of the statements that are very terrible from the Bible, una de las sugerencias Suggestions. más abominables que una persona pueda hacerle a otra en la Biblia, an abominable suggestion that somebody can say back to a different person, se la hizo la esposa de Job a su esposo. that was the wife of Job against himself.
Es decir, What el I'm saying, enemigo está usando a la propia esposa para decirle que maldiga a Dios. yes. So what it is, the wife of Job is being used by the enemy to tell him, curse God and die. Levante su mano. Levante Lift su up your mano. hands. Que Dios nos dé discernimiento May God give us discernment para poder discernir el sabor de las palabras. to discern the taste of our words. No importa de dónde vengan. It doesn't matter from where it comes from. Que Dios te dé discernimiento en tu oído espiritual. May God give you discernment in your spiritual life. Porque esas palabras pueden venir de personas cercanas a nosotros. Because these words can come from people very close to you. De llamados cristianos. So-called Christians, De falsos hermanos. of false brethren. E incluso de personas cristianas que en un momento se dejan usar por el enemigo. And even brothers and sisters in Christ that allow themselves to be used by the enemy. Tienes que identificar el lenguaje del sistema antidios. You need to be able to identify the language that goes against the kingdom of God. En la música, Like in the music. aunque sea cristiana. Even though it is Christian. Que Dios te dé el discernimiento. May God give you discernment. Ponga su mano en el oído y diga que Dios me dé Put your hands at discernimiento your hearing. May God give you discernment. para Give me poder discernment. filtrar So I can filter, screen una alabanza a praise song de una canción cristiana. from a song that is really Christian. Esto que le voy a decir, What I'm going to tell you, no me lo contaron. Lo vi, lo oí y lo vi para certificar que estaba escuchando I did not la hear verdad. from this. I was witness of it, so I can tell it to you, say it to you. Un destacado compositor latinoamericano, A Latin artist. escritor de canciones He writes songs. no cristianas, He's not Christian. ha escrito más de 500 canciones He wrote more than 500 songs. y han sido éxito en distintos cantantes y en distintos países. And they were, he had success with these songs in various nations. Y en una entrevista que le están haciendo a este hombre, And in an interview that they were doing with him, como decimos nosotros, se le salió quizás sin saber lo que está diciendo, and like we say, you know, his lip or his tongue porque slipped. el entrevistador le dice, mire, ¿y a cuánto le has escrito? Y empezó a nombrar todos los cantantes a los que él le ha compuesto canciones. And also because the interviewer asked him, oh, how many people did you write songs for? And then he started to name them. Y se le salió que había también compuesto 2 canciones a 2 cantantes cristianos. It came out of that interview that he wrote songs to 2 Christian artists. ¿Sabe qué dice la Biblia? Do you know what the Bible says about this? Salmo 50. Psalm 50. ¿Qué tiene que ver el impío con mis cosas? What does the darkness have to do with the light? Y eso es información contaminada That que is muchos creyentes están escuchando. contaminated information that a lot of Christians are opening their ears to. Lo que es nacido de la carne, carne es, dijo el Señor. Everything that is born out of flesh is fleshly. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. And something that is born out of the spirit is spiritual. Sé lo que le estoy diciendo. I know what I'm telling you. Que Dios nos dé discernimiento. May God give us discernment. Hoy se están predicando en muchos altares predicaciones sacadas de inteligencia artificial. A lot of preachings are being preached from the altar coming out of artificial intelligence. Oiga, incluso, no sé si el pastor sabe, hay iglesias en Estados Unidos y en Sudamérica Inclusive in Africa and also the United States, donde se están haciendo llamados para conversión por inteligencia artificial. they make altar calls through artificial intelligence system. Ahora, con esto que le estoy diciendo, hay que discernir el sabor de las palabras. Now, with what I'm telling you, you need to be able through that to discern God in all of that. Porque el sistema antirreino tiene un lenguaje que a veces confunde a las personas. Because the system that goes against God has a language that confuses people. No confundamos
al anticristo, personaje final de la historia, don't get confused with the Antichrist, which is the last personality, con el sistema anticristo que está desde los días de Caín. with an Antichrist system that is in place from the time of Cain. Hay un lenguaje que There is a confunde. language that confuses people. ¿Por qué esta mujer con su esposo tramaron un plan contra Elías? Why did this wife and this man, came up with a plan against Elijah? Porque Elías estaba afectando los intereses del enemigo. Because Elijah was affecting the system of the enemy negatively. Toda persona que establece el reino de Dios en la tierra Everybody that is used by God to establish the kingdom of God here on earth va a ver de frente al sistema antirreino. will have to confront the system that goes against God. El apóstol Pablo lo dice de esta manera. The Apostle Paul says it this way. Cuando fui a ciertos lugares a predicar, When I went to certain places to preach, me enfrenté con fieras, I had to confront fieras, leones, lions, lobos, like tigres. wolves, wild animals or wild beings. Y Pablo no está diciendo leones de verdad. And Paul did not mean these things literally, animals that are literal animals. Está hablando de personas que se dejan usar por las He tinieblas. was talking about people that were used as channels, being used by the darkness. Toda persona que está aquí que afecte los intereses de las tinieblas, el enemigo lo tiene a usted en la mira. Everybody that has that potential that to go against the system, that goes against God, the enemy has you under his radar. Y no te lo digo para asustarte, sino para advertir en qué estás metido. I'm not trying to frighten you, I'm just making you alert of these things. Cuando tú ministras a alguien sanidad, estás estableciendo el reino de Dios en la tierra. When you are ministering healing to somebody, you are establishing the kingdom of God here on earth. Cuando ministras a alguien liberación, estás estableciendo el reino de Dios en la tierra. When you are ministering deliverance, you are establishing the kingdom of God here on earth. Cuando eres instrumento para que alguien venga a los pies de Cristo, estás estableciendo el reino de Dios en la tierra. You are establishing the kingdom of God when you are being used by God to bless somebody in their lives. El enemigo mandará sus mensajeros para callar cualquier voz profética que se levante. The enemy will send whatever against you to silence the prophetic voice. Pero para su tranquilidad, But for your peace, Dios también activa sus mensajeros. God also activates his messengers. Dios también tiene sus instrumentos. He also has his instruments. Dios no se queda de brazos cruzados. He does not stay, with hands folded like this. Analice las veces que a usted el enemigo lo ha querido intimidar. Analyze all the times that the enemy tried to intimidate you. Haga memoria las veces que Go alguien back in your memory the times when lo quiso people, detener somebody en el Señor. tried to stop you in the Lord. Y yo estoy seguro And I'm very sure que Dios también envió sus mensajeros. that the Lord at that same time sent his messengers to Porque you. el Señor nunca va a esperar reaccionar ante las tinieblas. Because the Lord will never react to the darkness. Dios no reacciona. Dios es un Dios de diseño, God de is not planes. reactive. He is a God of design. Dios es un Dios de propósito. He is a God of purpose. ¿Cuántos lo creen? How many of you believe that? ¿Cuántos lo creen? How many of you believe that? Dicen los comentaristas, The commentaries say Jezabel no le envió a Elías un ejército. that Jezebel did not send to Elijah like an army. No lo atacó con carros ni caballos. She did not attack him with chariots and cars. Le envió un mensajero. All she did was send him a message. Usted puede tomar un cronómetro You can take a chronometer y tome el tiempo de este mensaje. and you can, time this message. Manda decir Jezabel que los dioses me castiguen si mañana a esta hora tú no mueres como mataste también a mis profetas. So you can time this message, how many seconds it will take. May the gods strike me and even kill me if by this time tomorrow I have not killed you just as you killed them. Oiga, How long was that? 30 segundos. 30 seconds. Creo que hasta menos.
Mucho menos. Y hay gente que dice, no, pero yo solamente me senté a conversar con fulano. And you have people saying, you know, I just sat down to talk to such and such. Creo que hemos subestimado el poder y el efecto de las palabras. I think we underestimated the power and the influence of words. Oiga, Hey, permítame darle este consejo. let me give you this advice. Así como por estadística, Just like by statistics, toda persona que ha caído en un vicio everybody that fell into a vice, cayó porque alguien se lo sugirió. they fell because somebody suggested that to them. O porque escuchó una conversación que no tenía que Or escuchar. maybe they listened to a conversation they didn't have to listen to. Por estadística, This is by statistics. nadie cae en un vicio Nobody falls into a vice porque se levantó y dijo, oye, quiero probar tal cosa. Mentira, así no because they funciona. woke up in that morning and say, I want to try this and that. No, it came through, O se lo dijeron directamente, or they told them directly, o estuvo en una conversación que no tenía que estar. or they were in a conversation they shouldn't been there. Aquí tenemos un ejemplo. En la Biblia hay más de 10 ejemplos This is one example, but the Bible has more than 10 examples. de cómo un mensajero del enemigo How the enemy uses messengers. en menos de un minuto puso a correr al profeta. In less than 1 minute, he put this prophet to flight, to run. No subestimes el poder de las palabras. Don't underestimate the power of words. Estás en medio de una conversación profana, levántate y vete de ese If lugar. the conversation you're in is profane, stand up and flee. Run. Estás en medio de una conversación donde hay vulgaridades, levántate y vete de ese If lugar. that conversation is low, just stand up and move away. Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Because bad conversations, they will corrupt good customs, good habits. Oiga, yo no sabía esto. I didn't know this, so listen to this. Oímos palabras, We hear words. pensamos imágenes. We think images. Repito, I repeat it. oímos palabras, We hear words, pero cuando usted oye palabras, but when you hear words, usted no piensa en letras. you don't think in letters. Usted piensa en imágenes. You think in images. ¿Qué usted me quiere decir? Que las What we are palabras trying to say. despiertan la imaginación. The words, they awaken in your imagination. La imaginación es la fábrica de las imágenes. The imagination is the fabric of De las images. Images. La imaginación se la dio a usted el Señor, no el diablo. Your imagination that you have, the Lord gave it to you, not the enemy. Pero muchos le prestan su imaginación a las tinieblas. But a lot are using their imagination for things of the darkness. No esté en medio de una conversación donde se está hablando de inmoralidad. Don't be in a conversation where the conversation is based on immorality. Porque oímos palabras, pensamos imágenes. Because we hear words, but we start thinking in images. Si me permite el consejo, If you allow me to advise you something, no oiga enseñanzas de falsas doctrinas para ver cómo usted se va a defender. don't hear teachings that are false and then try to figure out how you're going to defend yourself. Este es un caso de la vida real. This is a real-time story. Un hermano de una iglesia, A brother in a church, en mi iglesia donde nací, in the church where I was born, le dice a su pastor, he says to his pastor, voy a ir como espía a una congregación de I'm falsa going doctrina. as a spy to a church that preaches or teaches false doctrine. Terminó siendo diácono de esa congregación. He ended up being the deacon of that church. Yep. Mire, You see, cuando usted escucha falsa doctrina, when you hear false doctrine, está, según la Biblia, according to the Bible, consultando you are consulting. doctrina hecha de demonios. You are consulting into doctrine made by the enemy. Y está expuesto ante espíritus engañadores. And you are now exposed to spirits that lie, lying spirits.
¿Qué tienes que hacer? Llénate de la verdad, documéntate de la palabra de Dios. What do you have to do? Fill yourself with the truth. Document yourself with the truth. Y cualquier mentira que venga va a chocar contra la roca que es la palabra de Dios. Yes, and every lie that comes against you will hit the rock that is within you, built by the word of God. Las palabras no son inocentes. Words are not innocent. Esta mujer le envió a Elías un mensajero que trajo un mensaje. This woman sent a messenger that had a message for Elijah the prophet. Piense un momento. Just think about this a moment. De nada sirve It makes no sense que haya un infierno produciendo mensajes that there is a hell producing messages si no hay un mensajero que los lleve. if there is no messenger to take that message over. Te lo digo en español. I'm going to tell you now in Spanish. De nada sirve que le preparen una pizza, pero no haya quien traiga la pizza a su mesa. It has no use preparing pizza, but you don't have a delivery service. Hay maldad en el que construye el mensaje, pero hay más maldad en el que lleva el mensaje. There is evil in those that build, evil, they do evil, but there is more evil in those that take that evil thing and then as a message over. Amado, no sea usted un portador de malas noticias. Beloved one, don't be a messenger of bad news. No sea usted un portador de veneno del enemigo. Don't carry the venom of the enemy. Hay cosas que uno no debe repetir. There are things you should not be repeating. Reciba esta palabra. Receive this word this morning. El enemigo puede sacar el mensaje, pero si no hay mensajero, el mensaje no llega. The enemy can produce a message, but without a messenger, that message will not reach nowhere. Y yo no quiero ser un delivery del enemigo. And I don't want to be a delivery service for the enemy. Yo quiero ser un delivery del cielo. I want to be a delivery service from heaven. Un portador de buenas noticias. I want to be a carrier of good news. Abrace a alguien, dígale, no le lleve Hug la pizza somebody. al diablo. Don't take the enemy's pizza. Que el diablo se coma su pizza. Let the enemy eat his own pizza. Oiga, Listen, usted se ríe, you laugh. parece un chiste, It seems like, a joke. pero Dios le envió una torta a Elías. But the enemy sent a cake to Elijah. ¿Sí o no, pastor? Yes. O sea, esto no es una torta, un bolo. This is like a cake, yeah. No fue una pizza, fue un bolo. It was not a pizza this time, but it was a cake. Cuando usted recibe una palabra para alguien de parte de Dios, llévela, entréguela. Yes, when you receive a word, Le envió una torta al profeta Elías. Dios. okay, God Un gave ángel, un ángel. Elijah the cake, Un not the ángel enemy, an angel, a Elías. Elijah, yeah. Pero la torta la hizo Dios. But the cake was made by God. ¿Cuántos saben que Dios hace torta? Dios hace bolo. How many of you know that the Lord, De 2 kilos. he makes cakes of 2 Por, kilos. por cierto, y esa torta lo alimentó para caminar sin comer 40 días. Yes, and with that cake, he was nurtured. He was Mire, to be able to walk 40 days. fortalecido, dice la Biblia, por aquella torta, caminó 40 días, 40 noches. And by that cake that the angel of the Lord made, it was able to be strengthened and walk 40 days. Y no se quede con el alimento físico, que ese no es el mensaje de esa historia. The message of this story has nothing to do with the physical nutrition. No es casualidad, porque lo que entendí de los 40 días, lo que entendí de lo que el pastor decía, es que And están it's no estudiando la Biblia. coincidence. Están estudiando la Biblia. Estamos observando los días que Correcto, Jesús los estaba 40 aquí, días, claro, llegando al Pentecostés, claro. correcto. Un There's día no como- un día coincidence como about the este- 40 days. Correcto. Un día como este, A Jesús day like today, Jesus, estaba reunido con sus discípulos he was in a meeting with his disciples. y les enseñó los misterios del reino. And he was teaching them the mysteries of the kingdom. Y los últimos 10 días antes de Pentecostés, And the last days, right before Pentecost, los discípulos se dedicaron a la oración, they al dedicated, clamor y a la espera.
Yes, the disciples that dedicated themselves to prayer, waiting, A and la oración, fasting, a la espera y al clamor. and crying out to the Lord. Estamos haciéndole lugar a la presencia de Dios en nuestras We vidas. are making room for the presence of God. Levante su mano, esto lo va a bendecir. Lift up your hands. This will bless Oiga, you. esto lo va a bendecir. This will bless you. Listen to El this. Espíritu Santo solo se mueve donde ha sido desatada la palabra de Dios. The Holy Spirit will only manifest himself where the word of God has been released. Donde está la palabra, el Espíritu respalda la palabra que sale de la boca de Dios. Where the word of God is, the Spirit of God will support. It will back up Y that word. creo que esta visión que ustedes están llevando en estos días salió del corazón de Dios. I believe that this vision came from the heart of God, the vision that you are observing these days. Según la Biblia, According to the word of God, de la boca de las tinieblas out of the mouth of the darkness, solo sale mentira. only lies come out. De la boca del hombre Out of the mouth of men puede salir vida y muerte. can come out life or death. De la boca de Dios Out of the mouth of God, solo sale vida. only life. Oiga esto que es poderoso. This is powerful. Listen to it. Cuando yo hablo de mi propia cuenta, When I speak on my own, usted corre el riesgo you run the risk de que mis palabras puedan hablar vida o puedan hablar muerte. that my words can speak either death or life to you. Pero cuando hablamos conforme a la palabra, But when we speak according to the word of God, todo lo que sale de allí es vida para nosotros. everything that comes out of the word is life for us. Esto lo aprendí de un hombre de Dios. I learned this from a man of God. Cuando tú le hablas al enemigo de la palabra de Dios, When you speak against the enemy from the word of God, él no te ve a ti, él cree que es Dios el que está hablando. he will not see you, but he will think that God is speaking Por eso through Jesús you. le dijo, no te voy a responder lo que yo quiero responderte. I'm not going to respond to you what I want to respond Te to voy a you. responder lo que está escrito. I'm going to respond to you that which is written. 3 veces, escrito está, escrito está, escrito está. 3 times Jesus said to the enemy, it is written, it is written, it is written. Y dice la Biblia, And the Bible says- apartándose lo dejó, porque no pudo enfrentar lo The que Jesús estaba enemy had diciendo. to move away from him because he could not confront him. Cuando el enemigo te escucha hablar la palabra de Dios, él cree que el que está hablando no eres tú, sino Dios. When the enemy sees you speaking the word of God, he will get confused. He will not know it is you. He will think it is God himself speaking. Te haces uno con Dios. You become one with the Lord. Jesús dijo, lo que mi Padre dice, yo lo digo. What my Father says Jesus, I say it. Lo que Él hace, yo lo hago. What he does, I do, says Jesus. Y el enemigo jamás podrá enfrentar el poder de la palabra de Dios en nuestra And the boca. enemy can never confront or come against the word of God. ¿Cómo reconocemos nosotros a los mensajeros del enemigo? How can we recognize the messengers of the enemy? Por favor, hermano, no espere que el enemigo venga con un tenedor, con cacho y cola. Don't wait until the enemy comes and manifests himself as the beast he is. A veces vendrá vestido como ángel de luz. Marjorie. Sometimes he comes and appears as the angel of light. Mire, y a veces viene con frases introductorias, esto viene de parte de Dios. And sometimes he comes and he even says, this comes from the Lord. O tengo un sentir del Señor. Or I have this like it comes from the Lord, like a feeling. Discernimiento. You have to discern that. Discernimiento. You need to be able to discern that. Cuando a Pablo lo están despidiendo los hermanos de Éfeso, When the brothers of Ephesus, they were saying goodbye to Paul, un profeta a prophet, tomó el cinto, la correa del apóstol Pablo they took the sash or the belt of the Apostle Paul y se amarró las manos and he tied it, Y tied dijo- the hands of Paul. y dijo, al dueño de este cinto And he lo van a says- atar de esta manera. The owner of this belt, they're going to bind him like this. Oiga, el profeta está diciendo la verdad, The prophet was saying the truth. pero usted puede recibir una palabra profética que salga de Dios y actuar de manera equivocada. But you can receive a word that came from God, but you can act in the wrong way.
Y los hermanos abrazaron a Pablo y le dijeron, Pablo, no vayas a Jerusalén. So the brother now, they hugged Paul and said to him, don't go. Pablo tenía discernimiento. But Paul had discernment. Esa palabra sí era de Dios. That word was from God. La reacción de ellos era carnal. The reaction of those brothers, that it was carnal. Y Pablo les dijo, ¿qué hacen ustedes llorando por mí? And Paul says, why are you crying for me? Estoy dispuesto a ser atado y a morir si es necesario por la causa de Cristo. I'm willing to be bound and even die for Christ if that is necessary. Levante su mano, diga, hay maneras de detectar a los mensajeros de las tinieblas. Lift up your hands and say with me, there are ways to detect if messages are from the enemy. Escuche esto. Listen to this. Vienen especialmente para intimidarnos. Those words, these messages, they come to intimidate us. La palabra intimidación The word intimidation, significa it means meter el miedo en una persona. El miedo no está dentro. Voy a meter el miedo dentro de esa it is to persona. put fear into somebody. I'm going to put fear in somebody. That is what intimidation is. Yo le pido a Dios I ask the Lord que active tu memoria en este momento. that He could activate your memory right now. Yo no estoy hablando de los mensajeros que te vinieron a hablarte esta semana, este mes o este año. I'm not talking about the messengers that came with a message this week, the past 2 weeks, month even. Estoy hablando de la gente que sembró en nosotros semilla desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. I'm talking about seeds, messages that the enemy has planted since the time we were in the womb of our mothers. Padres y abuelos que están aquí escuchándome, no deje que nadie maldiga a sus hijos ni a sus nietos. Parents, grandparents, don't allow nobody to curse your children. Y cuando digo maldecir, And when I say curse, quizá no usen la palabra, maybe they don't use literally the word curse. la palabra maldición. The word curse, Por ejemplo, for example, cuando alguien dice, este niño salió mujeriego como el abuelo o como el padre, like for instance, an example, this child came out like the womanizer, like the grandpa was or the father was. no podemos celebrar esas cosas. You cannot celebrate that. Traducción, mujeriego igual a fornicario. Yes, a womanizer is equal to a fornicator. Y sin darse cuenta, Without noticing, le están colocando la vestidura espiritual del tío, del abuelo, del padre a ese niño o a esa niña. they are dressing up the child from a spiritual perspective with the dress of the uncle, the grandfather, the father, whoever. Las palabras, lo hemos enseñado aquí, no caen a tierra. No caen a tierra. O no se las lleva el viento. Okay, these kind of words are not blown by the wind. Las palabras son semilla en el mundo espiritual. They are like seeds if we look at it spiritually. Y en varias partes en la Biblia And in various parts of the Bible, dice que el hombre comerá del fruto de sus labios. it says that the man will eat from the words that come out of their mouth. Y si son frutos, And if they are fruits, es porque primero fueron semillas. it is because they were first a seed. Salió violento como el tío. He is violent like the uncle. Le están colocando una etiqueta. They are, tagging that child. Hemos recibido palabras en ignorancia o conciencia de nuestros padres y de nuestra familia. In ignorance, we've received these kind of words, or knowingly. Palabras que limitan a una persona. Words that limit a person. Palabras que lo aprisionan en una cárcel espiritual. Words that can imprison a person in a spiritual cell. Palabras que los convencen de algo que no es verdad. That can also convince them of something. Lo convencen de algo que no es verdad. Yes, that can convince somebody of something that is not according to the truth. Te desaniman, It discourages you. te intimidan, It intimidates you. te amarran para no tomar decisiones en la vida. It binds you so that you cannot take decisions in life. Y escuche, yo no sabía esto. Listen to this. I didn't know this. Cuando esas palabras When these words now
vienen de personas when they come from people que tienen autoridad that have authority sobre tu vida, over your life, a las que tú respetas that you respect, y donde hay un lazo afectivo con ellos, and when there is a tie, an emotional tie with them, esas palabras intimidan más que cualquiera. those words intimidate even more than any other word. Porque no es igual Because it's not the same que alguien en la calle that somebody from the a streets quien nunca he visto y nunca volveré a ver, you never saw and you will never see them again, me da una ofensa, me grita. they offend you, they scream at you. No tienen autoridad sobre mí, They don't have authority over me. no lo conozco. I don't know them. Por lo tanto, no tengo hacia él una actitud de respeto porque no lo conozco. Therefore, I don't have an attitude of respect towards them. No nos une un lazo afectivo. There is no tie that binds us. Pero ¿qué si esas palabras salen de mi padre, de mi madre, de mi hermano mayor? Or what if these words now come from my mother, my father, somebody that I love and respect, De una autoridad. from an authority around me? Y entre más autoridad y más cercanía, más afectan esas The palabras. more authority, the closer, more those words will affect me. ¿Cómo los conocemos? How can we detect things Siembran like this? el miedo, They sow fear in us. atacan la mente, It attacks your mind. despiertan la imaginación, It awakens your imagination. hacen creer que todo se terminó, It makes you believe that everything is over. aparentan tener la última palabra sobre tu vida It seems like they have the last word in your life. y le ponen fecha a tu día de muerte. And they also put a deadline to the day of your death. Cualquier persona Any person que venga con esta presentación that present themselves like this es un mensajero de las tinieblas. is a messenger from the darkness. Porque tus días están en las manos del Señor. Because your days are in the hands of God. El salmista dijo, The psalmist said, en tus manos están mis tiempos. In your hands are my days. Y Él es el dueño de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro And you are the espíritu. owner of our body, of our soul, and our spirits. Estamos en las manos del Señor. We are in the hands of the Lord. Los mensajeros de las tinieblas vienen a moverte del lugar donde Dios te ha establecido. The messengers of the enemy, they come to move you from that place that God has you and wants you to be. Elías tomó su maleta y se fue del lugar donde él estaba. Elijah took his luggage and he went away from that place where he had to be. Oiga que esto es poderoso. This is powerful. Listen to this. Jezabel no quería literalmente matar a Elías, pero sí sacarlo del lugar donde él era peligroso. Jezebel didn't want to kill Elijah, but she wanted to move him from that place he had influence. Con todo mi respeto, voy a decirle esto. With all the respect, I'm going to say what I'm saying. now. Usted y yo, fuera del lugar de Dios, para nosotros somos perfectos inútiles. You and I, out of place, we are a perfect, we are no good for God. You need to be at that spot you are called to be. Por eso Dios le dijo a Elías, That's why the Lord said to Elijah, ¿qué haces aquí? what are you doing here? No le dijo, ¿cómo te sientes, Elías? He didn't ask him, how do you feel, Elijah? ¿Qué haces aquí? What are you doing here? Traducción, Translation, tienes el derecho a sentirte como quieras, you have the right to feel the way you want to feel. pero no permitas que tu estado anímico guíe tu vida. But don't let your emotional status lead your life. Desanímate y quédate en tu lugar que yo me encargo de levantar tu ánimo. If you want to be discouraged, but don't move from the place that I called you, Alguien diga and I amén. will raise you back up. Anybody understand that? La diferencia con el Señor Jesús, The difference with the Lord Jesus is el diablo también le mandó un mensajero. the devil also sent a Bueno, messenger. varias veces le mandaron mensajeros. There were many En el messengers. desierto lo tentó Satanás directamente. For instance, in the desert, there was a messenger. Unos Satan was a messenger. unos griegos vinieron a llevarse a Jesús. Griegos. Some Greeks, they came to take Jesus away. ¿Quién cree usted que los envió? El diablo.
Who do you think sent them? The devil. ¿Qué querían? Sacarlo de la dirección, sacarlo del What they propósito. want to do was move him from the purpose, move him from the place. Su mano derecha, el apóstol Pedro, His right hand, the apostle Peter, le dijo, Señor, he said, Lord, no vayas a morir en la cruz del Calvario. don't go and die on the cross. ¿Usted sabe qué está haciendo Pedro? Do you know what Peter was doing? Está tratando He was trying de detener to stop el plan de salvación de la raza the humana. plan of salvation for the entire world. Y enseguida Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. And immediately Jesus said, move away from me, Satan. A su mano derecha. That was his right hand. Yeah. ¿Cuántos están conmigo todavía? How many of you are still here? Antes de la cruz, Before the cross, Jesús dijo estas palabras. Jesus said these words. Mi alma está angustiada hasta la muerte. My soul, angustia, ¿qué cuidado, ve? I'm in anguish. My soul is in anguish. Y el texto original dice así. And the original text says it this way. Tengo una tristeza que me está matando el alma. I have such a sorrow that I'm being killed by my own soul. ¿Dónde está la diferencia de Jesús con el profeta Elías? What's the difference between the prophet Elijah and Jesus? Se quedó en su lugar de propósito. Jesus stayed in his place of purpose. He didn't move. Estoy sudando como gotas de sangre, pero no me voy a ir del lugar del I'm propósito. sweating like blood, but I'm not moving away from here. Tengo una angustia que me está matando el alma, pero no me muevo I'm de in este such huerto. anguish that I'm feeling like dying, but I'm not going Levante away su mano, from reciba here. esta palabra. Receive this word this morning. No suelte la cruz. Don't let the cross loose. No se vaya del lugar del propósito de Dios en usted. Don't leave the place of purpose that God has for you. Sufra, llore y tiemble, Suffer, cry, do what you have to do. pero permanezca allí. But stay there. Permanezca allí. Stay there. Porque así como lo hizo el Señor con Elías, le envió un ángel. Because just like the Lord did with Elijah, he sent him an angel. ¿Sabe qué hizo el Padre con Jesús? Le envió un ángel también. Yes, do you know what the Father did to Jesus? He also sent an angel. Y dice la Escritura que ese ángel vino para fortalecerlo. And the Bible says that that angel was sent to strengthen him. Y los ángeles siguen a la orden del Padre para fortalecer las And manos the que están angels, they caídas. continue following the order of the Lord to strengthen those that have fallen. Alguien reciba esta palabra. Somebody receive this word this morning. Quédate en tu lugar. Stay where you are. En angustia, pero no te muevas. In anguish, but don't move. En lágrimas, pero no te muevas de ese Crying, lugar. but don't move from that place. Tus ángeles mandará sobre ti. Those angels, they will command the blessings of ángeles God. mandará His sobre angels, ti. they will command His blessings over you Para fortalecerte, to strengthen you, para animarte, to encourage you, para darte alimento, to give you what you para need, darte agua. to give you water, to feed you. Prácticamente lo que le está diciendo Dios a Elías. In a practical way, what God was telling Elijah, Nunca debiste dejar tu lugar. you never had to leave your place. ¿Qué haces aquí, Elías? What are you doing here? Un profeta en una cueva no le hace daño a nadie. A prophet in a cave is totally, you can't do anything. There's no influence there. ¿Dónde quiere ver el enemigo a los hombres y mujeres de Dios? Where does the enemy want to see us, men and women of God? En sus casas. In their homes. ¿Dónde quiere el enemigo ver a los salmistas de la iglesia? En su Where casa. does the enemy wants to see the psalmist? Home. Y yo puedo oír la voz del Espíritu de Dios en esta generación, And I can hear the voice of the Spirit in this generation saying this, preguntándonos a muchos de nosotros, asking many of us, ¿qué haces aquí? what are you doing here? Tienes que estar en tu lugar de propósito. You need to be in that place of your purpose. Tú vas a ser bendición solo en tu lugar de tu asignación. You will only be a blessing in that place of your assignment. Yo fuera del ministerio soy un perfecto inútil. Out of ministry, I am totally unuseful. Y no porque no pueda hacer otra cosa, Not sino that I porque can't no es do mi diseño. anything, but it's just not the design that God has for me.
Eres la voz que va a bendecir a alguien en esta generación. You are the voice that will be blessing a person in this generation. Tienes una palabra y una unción en tus manos que a alguien tiene There que is a bendecir. word in your Alguien. mouth. There is an anointing over you that somebody needs. ¿Cuántos entienden esta palabra? How many of you understand this word? Elías, ¿qué haces aquí? Elijah, what are you doing here? Me desanimé, estoy cansado, pero desanímate I y got quédate allá. discouraged, but get discouraged. It's fine to get discouraged, but don't move. Desanímate, pero allá en tu lugar. Be discouraged, but stay where you are. Hagamos como Jesús. Let's do like Jesus. Temblaba y lloraba, pero no se movió del Gólgota. He was shaking, Hallelujah. he was crying, but he never moved from that cross. Lea la famosa última semana de Cristo, la pasión de Cristo en la Biblia. Read about the last week of Jesus, the passion of Christ. Y más de una vez dice, And more than once he said, y su rostro era and his face como el de ir a Jerusalén. was like, Su rostro era como el de ir a Jerusalén. De ir a Jerusalén. okay, it was like, leave Jerusalem. Es un hebraísmo que significa, What does that mean? voy y nadie me saca de esta dirección. I'm going to go and nobody's going to take me out of this place. Jesús sabía que era la última semana de su ministerio terrenal. Jesus knew that it was his last week of his ministry here on earth. Le invito a que revisen la Biblia. Tarea. I invite you, a challenge. ¿Cuánta gente se cruzó en el camino de Jesús en la semana final de su ministerio In his terrenal? last week, how many people crossed Jesus' path? ¿Y para qué se cruzaron? Para sacarlo del destino. Why did they cross in his path? To take him out of his destiny. Y en una parte dijo, voy a Jerusalén, este es el tiempo, este es mi día. And in a given moment, he said, I'm going to Jerusalem. Not from No. Jerusalem, but going to Jerusalem. Mire, hasta las mujeres Even the lloraban women, they were crying. y querían sacarlo del propósito. And they wanted to take him out of the purpose. Fue donde él dijo, no lloren por mí, And he went and said, Lloren don't cry por for me. ustedes. You should cry for yourselves. que nadie te mueva del lugar que Dios te ha establecido. Let no one move you from that place that God has established No you, sueltes la planted you. bendición. No sueltes la bendición. Don't let your blessing loose. Abrace a alguien y dígale, te Hug puedes somebody. desanimar, pero no te muevas del lugar. You can be discouraged, but don't move away from that place. Despiértelo si está dormido, dígale. Llora, pero no te muevas de tu lugar. Don't move. Alguien diga amén. Somebody say amen. Que el sistema antirreino no nos saque del propósito de Dios. That system, the anti-Christ system, will not take us away from the place that God has placed us. ¿Qué hizo Elías? What did Elijah do? Oiga, Listen. 30 segundos. 30 seconds. Y mire lo que provocó. And let's read what it provoked. Se fue de la ciudad. He left the city. Despidió a su discípulo. He said goodbye to his disciples. Dejó su llamado. He left his calling. Deseó la muerte. He desired to be that. Y renegó de su ministerio. And he didn't want to respond to his ministry. 30 segundos. In 30 seconds, a message of 30 seconds provoked that. Por favor, escuche esta palabra. Listen to this, please. Si usted ha atravesado en algún momento If you have come to a place deseo de muerte, that you desire to die, reprenda eso en el nombre de Jesús. rebuke that in the name of Jesus. No es de Dios. That is not from God. Mire, Listen, cuando una persona que no sabe nadar cae al agua, when somebody that doesn't know how to swim ¿Cuál es fall su in the reacción? water, what ¿Cuál is es su their first reacción? reaction? sí se asusta, pero ¿qué está buscando? Vivir. Yeah, they are looking to live. Lo normal es que la gente quiere vivir. Normally, people will try to live. No es normal que una persona desee morir, escúcheme, It no is es not normal. normal for somebody to wish to die. Y este hombre le dice a this Dios, man says quítame to la God, vida, Take my life away from no me. quiero vivir más. I don't want to live anymore. Y Dios es tan tremendo. And God is so good. Dios tiene un sentido del humor tan extraño. God has such a sense of humor. ¿Te quieres morir? Oh, you want to die? Pues no vas a morir nunca y se acabó el problema. And then you will never die. So then the problem, is over.
se lo llevó vivo al cielo. God took him and took him away into heaven. He Vivo. never died. He Lo took llevó him con vida al alive cielo. into heaven. He didn't have to die. Pero Dios también tiene sus mensajeros. But God has his messengers as well. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Por favor, mire en su Biblia Let's look in your Bible el now. verso número 5. Verse 5. El verso 5 dice, Verse 5 says, echándose debajo de un enebro, then he lay down and slept under the se broom quedó tree. dormido. He slept. Y he aquí un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. But as he was sleeping, an angel touched him and told him, get up and eat. Jezabel envió un mensajero, Dios también envió un mensajero. Jezebel sent a messenger. God also sent a messenger. Los mensajeros de Dios The messengers of God, vienen a dar y a bendecir. they come to give and to bless. No vienen a decir, mira, vengo de parte de Dios, que Dios me dijo que tú me vas a regalar tu carro. They don't say things like, I came from the Lord and God says to me, you need to give me your car. Cuando alguien le diga, vengo de parte de Dios, usted When va a decir, somebody says, I come from the Lord, ¿y el bolo? Que no lo and the veo. cake, where's the cake? Uh-huh. Where's the cake? Levante su mano, reciba esta Lift palabra. up your hands and receive this word. Hay una torta que Dios está cocinando para cada uno de There is a nosotros. cake that God is cooking for you and me, baking for you and me. Hay una torta que Dios está preparando y un mensajero que viene en There camino. is a cake that is being prepared for you by the Lord and a messenger coming to give it to you. Y a veces ese mensajero y esa torta va a ser presentada aquí en este altar. And a lot of times, all the times, that cake will be presented here at the altar for you. Pero otras veces vendrá vestido de buen amigo. But other times, it will come dressed up in a good friend. Otras veces vendrá vestido de hermano, de tío, de primo, de Or maybe madre, de uncles, padre. friends, mother, father. Y hasta vendrá también muchas veces de un desconocido que tú ni siquiera conoces. And sometimes even a total stranger. Pero la torta que Dios está preparando para ti va a llegar a tus manos, va a llegar But a tu that vida, cake va a llegar is a tu going to casa. come into your hands. It's coming to your life. It's coming to your Levante sus home. manos, Lift up your hands. colóquese en pie. Let's all stand, please. Los mensajeros del cielo The messengers of heaven, se conocen you will know them porque traen alimento. because they bring food. Piense por un momento. Just think about this. A ¿No ha minute. recibido usted visita en su casa Have you received a visitor? que después que se van, And after they left, uno dice, Señor, gracias por esa persona? and you say, Lord, thank you for that person. ¿No ha tenido usted conversaciones Have you had en conversations un café in a cafe con gente with people, que usted está allí diciendo, Padre, este lo enviaste tú? and you say, these people, Lord, you have sent them to me? ¿A cuánto le ha pasado? How many of you did that happen to? En mi ministerio, In my ministry, el enemigo ha enviado sus mensajeros, muchos. the enemy has sent his messengers. Yo le he contado aquí, I told you here, uno de esos, one of them, cuando comencé el ministerio, when I started in my ministry, me dijo, ¿y tú crees que te van a invitar a and predicar? that friend said to me, and you think they're going to invite you? ¿Sabe quién me lo dijo? You know who said that to me? El que en ese momento era mi mejor amigo. It was my best friend at that moment. Que tu mejor amigo te diga eso. If your best friend says that to you, Hoy, today, tristemente, very sadly, ese hombre es el borracho de su pueblo. that man is the drunkard of his neighborhood. Porque lo que mucha gente no entiende Because what a lot of people don't understand es que aquello que yo ofendo, is that which I offend, lo alejo de mí. Lo alejo. I move away from them. Those that offend me, I move away from them. En otra oportunidad, In another opportunity, un gran hombre de Dios, a great man of God, pero se dejó usar en ese momento por el enemigo. but he allowed himself to be used by the enemy. At that moment, Me dijo, he said to me, ¿tú piensas predicar toda la vida? Le dije, claro. do you have as a plan to preach your whole life? Me I dijo, said, yes. debes considerar lo que estás haciendo. Then you have to consider what you're doing. Que te lo diga un predicador. If a preacher says that to you,
Yo me quedé mirándolo, un hombre que yo I- admiro, que amo. I kept looking to this person as like it's a person that I admire. En ese momento yo le confieso que no le dije nada. At that moment, I confess to you, I didn't say anything to this person. No tenía la capacidad y el conocimiento que tengo hoy. I don't have the capacity at that time, nor the knowledge that I have today. Pero no deja de afectarte que te lo diga alguien cercano a tu vida. But you know, no matter what, it affects you. Me movió, It shook me. pero Dios ha enviado los suyos también. But the Lord also sent His messengers. Mi padre, oiga esto, mi padre nunca subió al altar y nunca habló por un micrófono. My father never came up an altar. He never spoke through a mic on an altar. Él decía que que él no sería capaz de salir una palabra de su boca, no sería capaz de salir. Imagínate, los nervios. He says because he's nervous, you know, he won't be able to produce no words from Pero the Dios lo stage. usó un día. But God used them once. Cuando comencé el ministerio y When caí I started en my un desánimo, ministry and I was a little discouraged, le dije, bueno, no le dije, pero él empezó a ver que yo no estaba predicando más. yes, and then he noticed it and he saw that I was not preaching anymore. Y el mensaje más elocuente que oí de su boca And the most eloquent message that I ever heard from his mouth en el comedor de la casa, was in the me dijo, dining room of the house. Sorry. usted va a predicar toda su vida. You will be preaching all of your lives. Your whole Toda life. mi vida, toda mi vida. Your whole life you will be preaching. Bendito sea Dios por sus mensajeros. May God bless His messengers. Levante sus manos, Lift up your hands porque vamos a orar because we're going to pray para que el Señor anule los efectos de las palabras so that the Lord can cancel the effects of the words que han sido dichas sobre nosotros. that were sent against us. Y no, repito, no desde ayer, And I'm not I repeat, not yesterday's words. todos estos años. All these years, all the way into the womb of your mom. Levante sus manos. Lift up your hands. Pídele a Dios que Ask the traiga Lord. memoria a esas palabras. That He will give you back your memory of those words that were spoken against you. ¿Sabes para qué? You know for what? Para que las dejes sin efecto en tu vida. So that they will be without influence, effect in your life. Cuando yo cuento estos testimonios de la gente que el enemigo usó para detener mi vida, When I tell the stories of the people that the enemy used to stop my ministry, no hay dolor, no hay amargura. there's no, when I tell them today, there's no bitterness, there's no pain. Lo cuento para que sirva de ejemplo para muchas vidas. I use these testimonies so that they can be used as an example for a lot of Y lives. como le dijo el Señor a Job, And like the Lord said to Job, olvidarás tu pasado you will forget your past, o te acordarás de él como agua que corrió. or you will remember it, but just like, water that passes by. A los padres que estamos aquí, To the parents that are here, si hemos dicho palabras en algún momento de rabia sobre nuestros hijos, if we said words, pidámosle perdón al Señor. words of anger against our children, let's Y ask por God favor, to forgive us. a partir de este momento, And please, from this moment on, cuidemos nuestras palabras. let's be careful with the words we use. Es mejor callar. Then it's probably better not to say anything ¿Sabe if you're cómo not going to dice, say sabe cómo nothing dice el good. Salmo? El Salmo dice, temblad en You know what the vuestras Psalm camas says? Tremble in your beds y callad. and stay quiet. Puedes llorar, puedes gritar, pero no hables palabras de maldición sobre una persona. You can scream, do whatever you want, but don't speak words that are a curse over Levante the sus lives of manos. people. Lift up your hands. La espada solamente dañaba el cuerpo. The sword will only hurt the body. Las palabras afectan el alma y también el cuerpo. Words, they damage soul, but also the body. La espada daña solo de cerca. The sword will only damage in close proximity. Las palabras pueden dañar de cerca o de lejos. Words can damage anything in close proximity or even at a long distance.
Las espadas solo hieren a una persona a la vez. Swords will only hurt one person at a time. Las palabras pueden matar a una multitud en un mismo instante. Words can hurt a whole multitude in one time. Kill. La herida de una espada sana con el paso del tiempo. The wound of a sword, it heals over time. Y escuche esto. Listen to this. Los efectos de una palabra de maldición no tienen fecha de vencimiento. Las The palabras de words maldición of no a tienen curse, fecha de vencimiento. they don't have an expiring date. A menos Unless que Dios intervenga. the Lord intervenes. Aleluya. Hallelujah. Tengo la impresión en mi espíritu que Dios I nos ha have- hablado en esta mañana. I have the impression in my heart ¿A cuánto nos habló el Señor? that I spoke to quite some people this morning. God spoke to people. I know many of you were touched by this Quiero word. pedirle que venga un momento al frente al altar. Vamos I a want to orar. ask you to come to the El altar. pastor, la pastora Pastor, y pastora, las personas autorizadas. and those that are in the fivefold ministry. Stand the fivefold, Bindilanti. ¿Sabe usted que hay madres Do you know that there are mothers que maldijeron a sus hijos that curse their children sin darse cuenta without knowing it en la vida sentimental, in their emotional life, en la vida emocional? in their, yes, Palabras Emotional como words like, ya vas a ver cuando te cases, you are going to see when you get married, vas a saber lo que es bueno, vas a sufrir. you Hermano, le will están maldiciendo suffer, you will matrimonio. know what is good. Lo que tienes que bendecirlo. What you have to do is bless them. Este muchacho no salió bueno para nada, lo estás maldiciendo. This boy is a good for nothing. What you're doing there is you are Hermano, cursing him. estamos hablando de papá y mamá que son Brother, nuestros sister, héroes. we're talking about parents that are supposed to be our heroes. Lo primero, tienes que perdonar First of all, you have to forgive y pensar que no lo hicieron intencionalmente. and think that they did not do it intentionally. Y aun cuando haya sido intencional, los perdonamos en esta And mañana. even if it was intentional, what you have to do is just forgive. Levante sus manos, por Lift favor. up your hands, please. Perdonamos a nuestros padres si nos ofendieron en algún momento en nuestra vida. We forgive our parents if they offended us at a given time in life. Perdonamos las palabras vanas que hablaron sin saberlo o sabiéndolo. We forgive their vain words if they did it willingly or unwillingly. Toda palabra All words que puso una atadura sobre nosotros, that bound us, que nos metió en cárcel, that placed us into dungeons, que nos limitó en la vida, that limited us in our lives, que nos llenó de miedos, that filled us with de fear, inseguridad. of insecurity. Hoy nosotros perdonamos a nuestros padres, Today we forgive our parents. perdonamos a nuestros hermanos, We forgive our brethren. perdonamos a nuestros amigos, We forgive our friends a las personas que no supieron lo que estaban haciendo. that did not know what they were doing. Y con la autoridad que Dios nos ha dado, And with the authority that the Lord has given us, cancelamos el efecto de esas palabras sobre we vuestras vidas en cancel el nombre those de Jesús. words, the words over us in Jesus' name. Cancelamos el efecto de esas The palabras en la effects familia. and the influence that our families had over us negatively, we cancel them in Jesus' name. Cancelamos el efecto de esas We palabras de cancel the maldición. effects of those words that were a curse over us. Quedan sin efecto en el nombre de Jesús. They are without an effect in Jesus' name. Quedan sin efecto en el nombre de Jesús. Without effect in the name of Jesus. Palabras que me ataron, palabras que Words me that bound arrinconaron, me. Words that cornered me. que me hicieron ser una persona dura en la vida, That made me a hard person in life. insegura. Insecure. Quedan sin efecto en el nombre de They Jesús. stay without effect, without influence in my life in Y si Jesus' las name. recuerdo, no tendré más dolor. And if I remember those words, they will not hurt me. I will be without pain. Y aunque las recuerde, las recordaré como un testimonio en mi vida. If I remember that, they would only be as a testimony. Declare, soy un hijo de Dios. Declare with me, I'm Vamos, a child dígalo, of God. soy un hijo de Dios. Say with me, I'm a child of God. Todas las cosas viejas han pasado. All the old things have passed. Todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Now in Christ, everything is new.
Declárelo, somos reyes y sacerdotes para Dios. Declare it. We are kings and queens. Soy nueva criatura. I am a new creature. Soy nueva creación. I am a new creation. Dios ha preparado alimento en esta mañana para mí. He prepared a food for me. Hay un camino que me está esperando. There is a way that God wants me to go through. Hay un propósito que me está esperando. There is a purpose awaiting me. Y voy a culminar ese propósito en el nombre de Jesús. And I will finish that course in the name of Jesus. Reprendo todo deseo de morir en la vida de la gente. I rebuke every desire to die in the lives of people. Todo espíritu de suicidio lo reprendo en el nombre de Jesús. Every suicidal spirit in your life, I rebuke it from your life in Jesus' name. Todo hastío de la vida lo reprendo en el nombre de Jesús. Hastío de vida, cansancio de la vida. Every fatigue in life, I rebuke it from your life. Y salimos en esta mañana enamorados de Dios. And we will go out of this place in love with the Lord, Con deseo de seguir viviendo. with the desire to keep living, Para seguir obedeciendo al Señor. to continue obeying the Lord, Fortalecido con esta palabra. strengthened by this word, Fortalecido con este alimento. strengthened by this spiritual food. Soy un instrumento en las manos del Señor. I'm an instrument in the hands of Vamos, God. declárelo. Soy un Come vaso de on, honra. declare it. I'm a vessel of Soy honor. vaso de honra. I am a vessel of honor, Instrumento en la mano de Dios. an instrument in the hands of God. Arma en las manos de Dios. I am a weapon in the hands of God. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Toda sombra, Every todo miedo, fear sale de mi vida. must come out Todo of my life. recuerdo, todo recuerdo. Every memory, Y aún las palabras even the words que no sé that que I las don't hablaron know sobre mí. that was spoken over me. Tú callarás toda boca que se levante You contra mí en will el shut juicio. up every mouth that rises against me. In Jesus' name. Tu palabra es muro y escudo en mi vida, Padre. Your word is like a wall and like a sword in my life. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Que Dios nos haga portadores de buenas noticias. May the Lord make us carrier of good news. Que seas una persona de bendición para muchas personas. So you can be a blessing for many people. Que donde vayas dejes alimento, sustento y alegría. That where you go, you leave good food for people. Que te conozcan por ser un portador de buenas nuevas. That you are known to be a carrier of good news wherever you go. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Largo camino te queda. There's a long road waiting you. Largo camino te queda. There is long life waiting for you. Largo camino te queda. A long road awaiting you. Hoy el Señor ha reseteado nuestra vida The Lord has reset our lives para comenzar de nuevo. to start again. Para comenzar de nuevo. To start again. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Your life has been reset. Sacamos de nuestro consciente, We take out of our consciousness, de nuestro subconsciente, out of our subconscious, palabras que nos indujeron en algún momento al pecado, words that took us to sin, que despertaron nuestra imaginación para el pecado, that has awakened our imagination to que nos sin, quisieron llevar a una falsa doctrina, that took us to a false doctrine, que nos quisieron llevar a un vicio, that took us to a vice, a un pecado de inmoralidad. to a sin, an immoral sin. Hoy pedimos Today, que el Espíritu Santo we ask the Holy Spirit arranque de tu memoria. to pull out of your Esas memory palabras. those words. Y hoy se siembra palabra de vida y de santidad en ti. May God sow in you seeds of holiness, Hoy Dios siembra en ti temor para Él. fear of the Lord in you, Y no te acordarás más de eso. and you will never De esas remember conversaciones. of those De conversations, esas palabras. of those words, De esos mensajeros of those messengers que vinieron a dañar tu That- digestión that espiritual. came to damage
your spiritual digestion system. Y hoy Dios te da maná en tu espíritu. And today God gives you manna in your spirit. Hoy Dios te da pan en tu espíritu. God is giving you bread in your spirit. Y His bread. fortalecido con esa palabra vas a caminar y a cumplir And strengthened by that word, you will go on and accomplish el in life. propósito de Dios en tu vida. God's purpose in your life. Aleluya, Hallelujah. aleluya. Hallelujah. Adore a Dios un momento. Let's worship the Lord for a moment. Creo que Dios nos ha hablado en esta mañana. I believe that the Lord spoke to us this morning. Cuando llegues a tu casa, When you leave your house, bendice tu familia. bless your family. When you reach your Abrázalos. house, bless your family. Son Hug them. creyentes, no son creyentes, bendícelos, abrázalos, bésalos. If they're not believers, bless Es tu them, herencia, hug es tu them. familia. It's your inheritance, it's your Y family. vas a ver la gloria del Señor en tu casa. And you will see the glory of the Lord in your house. Vas a ver la gloria del Señor en tu casa. You will see the glory of the Lord in your house. No te quejes más. No Don't te quejes complain más. anymore Ni por tu familia, against your family, ni por tu trabajo. not even your job. Sea agradecido. Be thankful. Dale gracias a Dios. Give God thanks. Esa es la familia que Dios quiso que tú tuvieras. That is the family that God gave you. He wanted you to have that Pero vas a family. ver la gloria del Señor en esa familia. But even there, you will see the ¿Alguien lo glory of cree? God. Somebody believe it? ¿Alguien lo cree? Somebody believe that? Aplauda la gloria del Come on, Señor. give God Vamos, aplauda la gloria del an Señor. applause. Applaud His glory. Aleluya. Hallelujah. Oiga, Listen, ¿sabe por qué you know why? Satanás quería detener a Elías? Satan wanted to stop Elijah. Eso lo vamos a ver esta noche. Tonight we will see that. Así que no se lo voy a decir. So I'm not going to tell you. Bendiciones para todos. God bless you. Thank you, Dr. Lee. That was a powerful word. Thank you, Dr. Eli. Esa fue una muy buena palabra en el nombre de Jesús. Amen. Hallelujah. Before you leave, Promebo subai. if there's somebody that needs Jesus this morning, Tem persona como Esther Jesucristo. Where you are, pray with us. Ora aqui, ora conosco. in Jesus' Em name, nome de Jesus. even online, Hasta online. pray with us. Diz ora conosco. Say with me, Diz Jesus, comigo, Senhor Jesus. I acknowledge you as my Lord Me dá reconhecebo como mi Senhor and my e Savior. mi Salvador. I open my heart Me dá abre meu coração and I receive e you. me dá receber. Come Vini. and wash me clean of my lava-me sins limpo de me picar. and cause me to be born again. E causa que me tornasse From de today on, novo de água em adelante. I believe Me dá querer. that you are my Lord Bota mi Senhor and my Savior, e mi and that my Salvador. sins are forgiven. Me picar na I'm a new creature. Me dá criatura And novo. today, Awe. A new beginning has started. Começo novo a começar para mim. Forgive me, Lord, Perdonar-me, Senhor. because I've sinned against you and Para people. sobrar. Ma peca em contra de bo e de rende. I surrender my life to you. Me dá rende minha vida na boa. And from today on, De água para dilante. like you surrendered your life for me at the cross, Mesmo coisa que botar rende bo vida para that mim is na how cruz. I'm going to be living for you. De mesma maneira, a mim também viva para In Jesus' mighty Em name. nome poderoso de Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Amém. So we will see each other Nós vamos tonight. vir a outro à noite. Amen. God bless you. Deus bendiga você. That was a powerful word. And we thank God for it. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Oh, Dr. Eli has books. Dr. Eli também tem book, né? You can approach him for the books or Sister Dr. Sally for the books. Vai na Rumansali of Dr. Eli. ¿A cuántos son los libros? 12 guilders. Tá simplesmente 12 florin em material de ensinança. que botar Very ganhar. powerful material. Não tá bom material. Go in the back by Sally. Vou vai para trás and do you can get Rumansali yours. E vou pôr, prometo que acaba, aproveitar So we will amanhã see you uno. tonight, Nós estamos para 6 p.m. 6 horas. Amen.